Kei te wanga ngā māngai Māori o te whare pāremata ki te tokomaha o ngā Māori kāore i te whai mahi i tēnei wā. He ai ki ngā tatauranga i puta mai ai i te rangi tonu nei, tata ki te kotahi rau e 60,000 ngā tāngata o Aotearoa kāore nei wā rātau mahi. E 20,000 te pikinga ake o tērā tatauranga. Kei te whakae te minita i ngā take toko i te ora ko ngā Māori kei ngā rohe o Tuawhenua, ētahi e raru nui ana. Māori are high uptake on job ops, high uptake on community max, but some of those more provincial areas are struggling. Well, you know, to me, you've got to get training opportunities going, but if there's no jobs, there's no jobs. You know, that's the point. People hire who they hire. This is a disaster. It shows that the government has no plan for creating jobs for those communities who need it the most. The recession is still biting the most vulnerable, of which Māori are part of that community.